Dear Mr. Lonely. Awanan ba'y na lalaki? Nagpusgal di rupa na. Kunamla no naggwapo. Naglaan tumutlaan. Agasam tatalo kami gaya makayan ayat na. Idin to ta nakalalaan mo ta tao. Mala, uston day ta pa nagsangsangit mo, anak ko. Aguyaw ka pa yun. Abaya kasi dagiti lalaki nanang. Nalaan man wano po gwapo. Agpapada man luloko. Idi damo. Gwapo ti kayan ayat ko. Linoko nak. Saita, saan mo tama ko na ang gwapo? Linoko naklatamat. Ay, nalabit asaan nga isuda ti kagasat mo, anak ko. Di ko na yung kiti nanang. Ang papadami na lalaki. Saan damap na kiti may sa babae? Kasapulan dalata ti reserba. Ay, saan mo't ngamin nga amin a lalaki, anak ko. Kita am day di tatang mo. Napudno kanyak. Sayang lang, tanasapa mo't anatay. No asino pa'y dagiti nasingpot. Isuda pa'y tinasapa matay. Apay kumaasa na dagiti. Ay nahuston. Saan kan nga agilunod? Agbasol ka laang, iti dayta nga ibagam. Oh, kumusta gayam? Imbag mata nakasubli ka manan ang nagtrabaho. Nakamove on kan? Namiris ko sana rumbang nagpailuyo sa kitirik na Edna. Saan aday dyan lalaki ti mang dadaol iti biyag ko? Agpay sugayam. Imbag ko nama, takabagyam ti akin ko iti pagtrabahuan ta. Iso ang makasubli ka latanya man nga oras akayat mo. Wan nga rod. Adamat lang panagbain ko idi nagpakadaak asa anak pa lang asumrag. Nasingpet ni Antim. Gaputa maaw-awatan na ka. Sana balik. Tasaan to siguro na maulit da ito eh. Ha? Anya ti saan na maulit? Ama sakitanak pa'y. Gapoy tinagan ni Ayat. Kasano ang masiguradom dayta? Gapo ta sa anak kun ama ki ayan ayat. Anya? Anak, ada bisita Asino nanang? ni Edwin. Apay ka no? Adamat awit na nga isagot na ken ka. Ang mga noagaram Pagawidan yun nanang. Anya? Anak ko, talo abulan mo't tinapalabas manipod na kibreak ka ken ni Paulo. Awan mo't siguro tidakas na no adaman umay mangaram ken ka. Diyak kayatan ti makiayan ayat nanang. Iso apapanawan yun ni Edwin. Ay mabainak anak ko. No kayat mo, sikati mapanmakisauken kwa na. Kasaum iti nasayaat. Sige nanang. Siya, timapan makisaukan kwa na. Parakan ka, Becca. Oh. Saan ko nga awatan o nyaman day nga isagot mo, Edwin? Ha? Taapay, Mat. Agsipod, tadyak kayatan ti agpaaram. Iso apumanaw kan. Unay kamatan. Nalaadak ka dila unay, tabas dak adagos. Saan nakagibasbasari ti itsura, Edwin? Ngam talagang awan ganas kun amakiayan ayat pay. Gaputa agpapada kayo alalaki. Nalaad man, wenno nagwapo, agpapada kayo aman luloko. Saan ka kumamat amang iramraman, Becca? Sa anak akas ta klase ti lalaki. Saan kan to alukwan, nukas pagarigan, tasong batanak. Kastamat lang ti kung nadagiti doan nagbali na kaayan ayat ko. Ngam pasig nga inuulbod ti imbagbagada. Ha? Pangasim. Ikan na kumamat iti gundaway. Tapno maipanaknak ko, ti kinapudnukan ka. Pasensya kan, Edwin. Ngam daytan ti pangadeng ko. Kan maudi ko man daytoy, apanang sangok kan ka. Unay kamatan anak ko. Binastad mo batan adagos ni Edwin? Kas nako nanang, saan kun akayat ti makiayan-ayat. Ay, maasyak iti itsura ni Edwin na pimanaw. Kasla makasangsangit. Kasano? Saan mo pa'y akayat nga awatan di sagot na? Awan mo ti makagapotap na awatag nanang. Nasaysayaaten ajak inawat, ngam timang namnama pa'y laang di tao. Ay, sapay la kumatadumteng ti panawen. Ama punas ti guram kadagiti lalaki anak ko. Narigat ti agbiag nga agmaymaysa.
Agmay-may sa kapaymat nga rod nga anak ko. Kasano nga'y numatayak, di awanton kad kadwam. Ay, anya kayo matan nanang. Nagubing kayo pa'y laang. 45 laang titawan nyo. Matayon, ti bagbagayo. Kaya't kalaang apalagipan, anak ko. Asinon to ti mga sikasukan ka, no saan mo akayat ti makiasawa? Ni Edwin mo tinasabat ko ang naggapo iti balayo, Becca. Wan nana. Anya nga iti inaramid na dita balayo. Ay, umay ka no agaram nana. Ngam binasted ko na dagos. Ha? No kasta. Agpaiso ti imbaga ti inam, asaan mon akaya ti makiayan ayat. Ha? Nagistorya ni nanang kada kayo? Ay, madanagan laeng ni Saleng. Nga agbakit ka, abalasang. May mayatan nga agbakbaket ak abalasang nana. Ngam jay agladingi tak tumanen. Saan nga minakasta ti panunutang, balasang ko? Ay, basta nana. Daytan ti pangedeng ko. Saanen ang nagsubsubli ni Edwin? Kunak no agpursigi ang mga aramkan kang simmo kumatadagos. Nanang, imbagak ngamin ang maudin dayjay apanang sangok kan kuana. Iso asaanan ang nagsubsubli. Kano agsubli man, saan kumatlang asangwan? Gaputadyak nga rodon kayat, ti makiayan-ayat. Nay, nanak ko. Diyak ang muno niya ti ibagakan ka. Ang ambaring no agbaliw tumutla ang dayta ka panunutam. Saanan nga agbaliw nanang? Iso asaandak ko man adagulitan. Adamanen baro nga umay agaram kan ka anak ko. Ni Shano, balik bayan. Addan edad na. Iso ang matured ti panunot na. Saan nakamot siguro alukon dayjay. Ay, uray niya pa iti ibagbagayo nanang. Saan ako nga aging 13 iti uray asino nga umay agaram kanyak. Pagustuam kumamot ni Shano, balasang ko. Nasingpet ni Shano. Isuti kayat ko aparakan ka. Ay, diyak kayat nanang. Da kayon ti makisango kan kuana no kayat yo. Uray apagbiitla ang anak ko, takababain mo't. Kinunak lang arudon adyak kayat nanang. Alang arod, siya kung ti makaambo nga agpalawag kan ni Shano. Payasan pa ang apumano day taasyano. Mayat pa lang ti pa nagsarsarita da ni nanang. Ay, agli nga daklaan dito eh. Amangan mo masiputan dak asirsiripak ida. Adamat itsura gayam day taasyano. Mayat ti pamagina. Maskulado. Agjiji mga ta. Wano, talaga nagagatlaan. Anya nga ti pagsarsaritaan da ni nanang ko. Agar-aram kadikan ka ni Manong Shano abalik bayan? Plano na ti umay agaram. Gamsaan ko asinango. Apay nga rod akanayo ni Jabalayo. Tsaka mo, ano niya ti pagtultulagan da ni nanang. Kanayon mo't ani nanang ti kasasauna. Amangan mo't no plano dati agsosyo iti negosyo. Amo pa yan. Sana ka interesadong agdamag ka ni nanang. Unay kamot dun. Agdamag kalatamat atap no amum iti mapaspasama. Sige. Bayam ta damagag tuman nga agpaiso ka ni nanang. No apay akanayon ti panagpasyar da di asyano iji balay mi. Adda nagsardang alugan iti batog ti balay mi. Tanawak man iti tawa. Ninanang mo ti dimsaag. Kat si marunong mo't adimsaag ni Manong Shano. Oh, dayjay. Inalan ni Manong Shano ti bitbit ni nanang. Kat umunagdan di ti balay. Ay, sabatot man ida di tayong tirwangan. Iyag mo day tabitbit mo Manong Shano. Saan kan asumrak di ti balay? Nalawag mo't siguro tinangag mo Manong Shano. Ala, pumanaw kan, takayat ko akasarita ni nanang ko. Nay, apay ka di anak ko. Mabalindak mo't akasarita, asan ang masapul apapanawom ni Shano. Saan a welcome ni Manong Shano dito'y balay nanang? Gaputa saan tamot, akapamilya.
Apay ka di an napudot ti ulom ka ni Shano, anak ko. Saan ka di akinunakon, asaan ko akayat ni Shano, nanang? Saan ko ba't nga'y pilit kan ka no saan mo akayat? Apay nga roda ka na yun nga umay dito'y balay. Eh, bayam ko malaang ni Shano, balasang ko. Awan mat madingar aramiden na. Dakkel mat ti may tultulong na kadata. Kat anya ti katukada giti itultulong na kada kayo. Ang mga numang namnama asyak ti kasukat tagiti aramiden na kada kayo, nanang. Ay, saan ka madanagan, anak ko? Saan akasta ti panunot ni Shano? Nasingpet a tao ni Shano. Siguraduan nyo laang, nanang. Adama na ni Manong Shano. Isumatyak balbal iti kayo iti paraangan mi. Anya nga tanga oras ngayon may ditoy. Kaririing ko laang addan nga agbalbalsig. Oh, dayjaymat ni nanang. Imasidag ka ni Mang Shano kat ay ayaban nang agkapi. Apay nga ta, akas lamang rugimot tan amakurso na daak ni Manong Shano. At dapay nga ta plano na amangaram kanyak. Itikas na nga'y pakpakita na. Asino mo't nga'y ti babae, asaan amangayat kan kwa na. Nay, si kamot gayam ti masabat kaw balasang kaw. Papanan nyo, nana. Mapanak ko madita balayaw. Ada ni nanang maaw. Adda, nana. Anya ti araramiden na. Amangan mo't no makadisturbo ak. Awan mo't aramiden na, nana. Ada dita balayaw ti sutor na. Sutor? Sino, nana? Saan mo nga amo sutor na ni Shano? Anya? Agayat una ni Shano kaninanang mo. Ha? Apay asan nga imbagpagan ni nanang kanyak? Saan ka siguro ang nagdamdamag Ay, di mo lamadlawan, akanayon nga da ni Shano iti balayaw. Ha? Ay, sige balasang kaw. Tama pan kuman kasarsarita ni nanang mo. Imbagpay ka ni nanang. Takas la seryoso kan kwanan ni Manong Shano. Ha? Saan ka di asik at ikursunada ni Manong Shano? Idi damo. Ngamjak nga rod kayat asangwan. Ita, ninanangan ti kursonada na. Apay ngamin, asaan mo nga inikkan iti gundaway nga agaram ken ka? Gaputa pa nagkunak kat agpapada da amin. Sa baligayam ni Manong Shano. No kasta, magustuam itan ni Manong Shano? Ninanang mo't itan ti ar-armon ni Manong Shano. Ay, nasayat mo't tasimbang patkan, Beka. Kaya't da ka makasarita ka ni Shano. Ha? Anya ti bagayo, nanang? Manong Shano? Kaya't mga ibagakan ka, ngagkalay sa kamin kininanang mo. Anya? Kastang agpaiso anak ko. Agin inayat kami ka ni Shano. Napanagnagak mati kinapudno na kanyak. Iswa sa payla kumata maawatan na kami. Napudnuak iti inambe ka. Iso apang nga asim, tao manugot kang agkalay sa kami. No lakit di ay ayatom ni nanang. Apay ket di nasanak nga umanugot. Ngam ikarim ko asaan mo aluklukwan ti inak. Dear Mr. Lonely. Anya ti planom si Kamere. Nana Lucia. Mano abulan na nasaan kayo nakabayad iti abang yaw? Agbayad ka mata. Pasensya kayo, nana. Inggatang ko ngamin iti bagas ti kakaiso na akwartami. Amo yamat asyak laang tinamnamaan ti anak ko. Aginggat ka ano ti panaguray ka, Di kay madanagan. Agisursur kami manan iti natangin ton bigat. Barang ada maurno nga pagbayad mi kada kayo. Pasensya kayo, nana. Kanayon laang nga nakastat ibagbagam kanyak. No diyo ka bailan abayadan ti abang yaw, nasaysayat no pumanaw kay laangan. Anusan da kami pa'y, nana. Awan ti sabali apapanan mi ti anak ko. Taulila akmat ngamin.
Saan ko naparikot dayta? Ti bayad yaw ti kasapulak. Saan at ipakaistoryaan ti biyag mo? Ay na, bigbigat nga agungungat ni Nana Lucia. Agsinsinger nga rod iti abang, friend. Uy, pasensya kan Awan ti maipautang ko kan kaita. Amumet, kasapulan mi ti kwarta. Nang runa ita, ay, madamang agpapaagas ni tatang ko. Maawatan ka, friend. Trabaho lat ako man ti pang tulungam kanyak. Jay, mabalin ko nga itugot ti ubing ko. O sige, saludsudek to ni Antipasing, no agsapsapol pay laang iti babaunen, tibak nang nagtrabahuan na iti. Kan saludsudam mo't no mabalin ko nga itugot ti anak ko. Awan mo't ngamin pangitalkak kan ko, ana. Ala, awagak to ni Antipasing, friend. Ket ibagak to kan ka, no anyan to ti pampagsaritaan mi. Agyaman nak, friend. Kasapulak unay ti trabaho ita. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag. Sapay, awan sa bali anam na maag. No di ti bagik laeng. Oy no, addan to. Di ka maawanan itinamnama. Natang kayo dita, gagayam! Natang! Anya tinatong nga ilaklako, balasang ko. Ay, ada pariya, pepchay, karabasa, kan dadumapay, madam. Kita man. Oh, aday ta. Agpili kayon, madam. Nakasurat dita supot ti presyo na. Sige. Dahito ilaangan. Agyamanak, madam. Tagaan mo ka. Intugot mo pa'y dayta ubing kat nagbara ti panawan. Kapilitan, madam. Awan ngamin pangitalkak kan kuana. Pinanawan na kami ti amana. Anya? Sa dino nga ro ti pagnanaudan nyo ita. Agab-abang kami dita kabang-ibang a barangay, madam. Nukasta, saan kayo gaya mataga ditoy? Da kayo laang? Kasta nga rod, madam. Agsapsapol kami iti asawak iti babaunan. Amangan ko nak, no? Interesado ka. Ay, kaya't ko launay, madam. Ang numabalin, itugot ko kumati anak ko. Diyak ngamin mapanawan iti pagababangan mi. Tawan kadwa na ijay. Ala, umay ka. Sumrag ta di tabalay. Tagsasarita tayo. No agap-abang kayo matlaang gayam. Nasaysaya at siguro no dalusan tayo laang ang tisigo da bodega mi. Ta iso ti pagnaadan nyo. Nalawa day jay. Iso mat tinagnaadan mi idi saan pa'y ana ipatakdar da ito'y abalay. Wan nga rod, tapno saan ka mo da magastusan iti abang? Kan saan ka amabannog a magmagna, no ada trabahom ditoy. Sige, madam. Ala, ikasaritak nga rod ni Fernan. Iti kasta, tarimaanan na nagitirumbang ama tarimaan. Agyaman ak unay, sir. Madam. Ne, makaturog samat tanday ta anak mo. Uwan nga rod, madam. Nasapa kami ngamin arimwar itay bigat. Narigat ti kasta. Kaasi ti ubing amain initan. Awan mo't ngamin pangitalkak, sir. Saan ko mo't maibati iti gayam ko? Busy mo't laang dayjay. O sige, tinasayaat. Agmerienda tayo pa'y. Gatang-klangan, tinabati alakom, tapno makaawid kayo na. Into no may alawas, mangrugikan iti trabahom diti balay. Nakasaritak ni Antipasing, ket adda kanumat gaya man naalad da ababaunen. Okay lang, friend. Adamot na nabiro ka kapag trabahwak. Babaunan mo't laang di trabahok ijay. Oh, sa dino? Iti ayan da Madam Susana kan Sir Freddy. Madam Susana, kunam? One friend, nagisursur kami ngamin iti natang iti lugar da iti Lunes. Uy, no kasta. Si kamot laang gayam ti inalad da. Ay no, isudat ibagbagat kan kang agsapsapol iti babaunen. Ha? Okay, kaano ka ngay amang rugi iti trabaho? Agorayak pa iti manungal daw, friend. Ipadalos da kanu pa iti pagnaidan mi. Ano kasta? Stay in ka. One friend,
Ay no ha, nagmayatan no kasta, friend. Makatipid ka, tawan ti abang abayadam. At ti istorya kanyak ni Antipasing, kaya't nasingpat dagijeng agasawa. Isunalaeng, tas andaan na ikan iti anak. No kasta? Awan anak da? Awan ka no. Isugayam aladawan dala ang tinakitak ang nakadisplay. Ket nagasat kalata, ta isuda tibus mo. Talaga aparakan ka dayjay at trabaho, friend. Agpakada kami na Lucia. Ti utang mo kanyak Mano abulan ti saan pa yan nabayadan. Wala na. Di kay madanagan. Tanog sweldo bayadak mo't laadago. Siguradom laang. Di mo itarayan ti utang mo. No di mo kaya ti maipost iti Facebook. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo. Saan ko nga itarayan ti utang ko, nana? Rubang lang talaga nga ag-viral ka no siya ti itarayam. Adto yung titulbak, nana. Isublikon. Nagdalos ka kaday, sakbay apimanaw kayaw. Wala na. Nalpasan. Nasaya at ba't nga raw? Tapno nadalos ang madanunan ti may sukat nga agaba. Anya ti planom iti anak mo, Mary? Plano ko nayo, madam? Saan mo apagadalan? Ha? Manumatan ti tawon na. Ienroll mo kit din. Okay lang kada kayo, madam? Apay kit din asaan. Mayat matlaang napagadalam ti ubing. Iti kasta, saan to amarigatan? No kasarod, i-enroll ko ti anak ko, madam. Awagak pa iti kaanak ka nga gisursuro iti pagadalan iti asidag tayo. Saludsudak no kaano ti enrollment. Isaganam langan ti birth certificate ti ubing. Agpakada ko mapay biit, Sir Freddy. Sa dino di papanam, Mary. Dandani nga minan dismissal ti anak ko. Mapan ko sukunan iti pagadalan. Aywan. Agalas 12 mat gaya man. Ituloy kong tunter aramidak intun sumang petak, sir. Sige laeng, awan ti parikot iti dayta. Agyamanak, sir. Ag-tricycle kayon ton, tanabibiin. Di mo ibaga. At papagnaam to manan ti anak mo, sapay nagbara ita panawan. Sige, sir. Ag-tricycle kami itong arudan. Ala agrubot ka nga rodan. Iti kasta, saan ka mabayagan? Madam, ada ko maipakadak kada kayo. Anya dayjay. Okay ka dilaang no umay mat agpasyar dito iti gayam ko? Asino agayam mo? Ni George, madam. Agdatdaton kadikan ka? Ni, saan, madam? Saan ababa iti kayat dayjay agayam ko? Anyat kayat mo asawa? Babae tirik na dayjay agayam ko, madam. Anya? Kunaklakit din, no agdatdaton kan ka. Okay lang, mat, no may nakapasyaran ditoy. Awan mo tidakas dita. Tidapatag. Nalpas mo ti trabaho. Agyamanak manan, madam. Di kay madanagan, tanasaya at dayjay agayam ko. Friend, uminom ka pa iti juice. Thank you, friend. Ay na. Ket, kumusta kayo matan iti anak mo? Nasayaat kami, friend. Ket, kumusta mo tilakay kan baket? Kumusta mo ti panakilangandakan ka? Ay na, friend, awan makunak kadag iti among ko, ta nakasaysayaat da. Nasayaat da kada kami iti anak ko. Ay, nasaya at matnukas ta, friend. Oy, no, natsamba ang tibak nang anagsingpat. Pamanagnat, nga adulat ta dagiti babak ng anasaya at ti kaong ganda, friend. Amom ka di, kasla apo ti pangibilbilangan da iti anak ko. Uy, gagangay na Tawan mat ngamin anak da. Wan nga rod. Ay, wan gayam. Ipawit ko man daytoy kan ka, friend. Uy, anyamat dayta. Itad mo daytoy kan ni Nana Lucia. Bayad ti udik kan kwa na.
Ipawit kun kan ka, tawan wayak ang mapan ijay. Okay. Di mo liplipatan nga itad ha? Amang ano, umay dito yung agsingir. Nakababain ka dagiti amo. Awan ka diti klasem itaayan, anak ko. Awan, nanang. Apay ka di. Kadoon man nga rod ni Sir Freddy. Ha? Sa dino? Sa dino ti papanan mi. Follow-up check-up na ita. Anya ngay nga oras? Iso ti kasarita mon, anak ko. Okay, nanang. Agyaman na ka. Tulungan ta ida, tadakkel mo tinaitulong da kadata. O nanang, maawatan kayo. Mala, mapan ka nga rodon iti ayan ni Sir. Ibagam kan kwa na tinagsaritaan ta. Sapsapaan nyo laangan ti mapan. Saan ka di payasim mangpat da, Freddy? Saan pa'y madam? Unay kan, Mary. Manon, atawan nyo iti anak mo nga agnanaod kayo diti balay. Ngam, madam ko namlata kanyak. Imbagak mo't na ti awag mo kanyak. Pasensya kayon, madam. Saan na kamin anairuam iti nana nga awag kada kayo. Ay, mano atawanan nga kakadwa tayo. Kolehiyon, ti anak mo. Ngam, saan ka pa'y anairuam? Saan nga min abagay kada kayo no nana ti iyawag ko, madam? Anya, sika talaga. Ne, isudan samot tanday ta, madam. Aywan, ala, mangisagana ka iti merienda, ta sigurado ang mabisinda. Uwan, madam. Sige, panawan kayo pa'y nga rod ditoy. Mary, nakalaba ka din. Nalpasan, madam. Apay ka di? Ibaon ka kumay di sentro. Apay ka di, madam? Makitsenda ka kan bayada mo't lang ti kuryente tayo. Sige, madam. Anya ka di tigatangak. Mabitla ang tailistak. Ay, sige. Agsagadak pa'y nga rod iti arubayan, madam. Kabayatan nga ururayat ti ilis tayo agatangak. Sige. Ayaban ka no nailista ka aminat. Hello. Ayan. Hello, nanang. Agawid kan. Oh, apay ka di. Anya tinapasamak. Nanang, ni Sir Freddy, awanan. Anya? Itay lang, nanang. Nagpagadak ano ko ni Madam Susana maturog. Ngapsaan mo nga gring. Ni, apay ngay. Agawid kayo, nanang. Di mi amunuan niya ti aramidan mi ditoy. Kasta unay ti sangit ni Madam Susana. Jakbot abo, doon niya ti ibagakan kwa na. Tapno lumag-antirik nana. Sige, agawid ak nga rudan, anak ko. Di mo pampanawan ni Madam Susana dita. Awanan, Mary. Pinanawan na kunti asawa. Agbalin kayo kumaan at tibker, madam. Kasano ang pahitan? Di kay madanagan. Adda kami kaniayan akad kadwayo. Diyak amano ka ba ulak? Kasla kayat kumatan ti matay. Tawan matan ni Freddy eti na. Kas na ko nakitayan. Patibkeren nyo ti pakinakam nyo. Adda kami laang dito'y no kasapulan nyo ti kasarsarita. Agyaman ak launay, Mary. Agyaman ak unay kada kayo, iti anak mo. Madam, itay pa'y anak katugaw kayo dito'y ruwar. Kaya't ko tiyak pangin. Mangan kayo kumapay. Anyat orasan. Saan kayo pa'y anamigat? Saan paya mabisin? Saan ko mamatakaста, madam? No, makitkita ni Sir Freddy ti kasta nga aramid yu. Sigurado malidayan mo't dayjay. Anya ka diti si daon, aya. Nagluto ak iti paborito yu, madam. Masapul amangan kayo, tapno ada pamigsayo. Ay na, agturpos matgaya man ni Ayan iti kolehiyo. When friend, kamaudyanan na. Ay na, nagbunga matlaang dagiti sakripisyong para ken kuana. When nga rod, friend, amom, naglagan itirik na. Ay, huwag gaya. Kumusta mo ni Madam Susana?
Talo a bulan ang tinapalabas. Sipod pimusay ni Sir Freddy. Idi damo, di na kaya timangan. Ngam ita, oray kaskasano, at damat nagbaliwan nan. Ay, nasaya at matnukas ta. Ay, naimbaglangan taada kayo iti anak mo akadwana di tabalay da. Nuawan kayo. Ay, talaga ang marigatan day, Joy. Nang runa kat awan anak da. Sa dino di pa panantayo, Mary. Graduation ni Ayan ita, madam. Ala, agdigos kayo, tamapan tayo. Anya ti aramidak ijay. Agbuya kayo, madam. Buyaan nyo ti panagradwar ni Ayan. Madimat laang no agpupupok kayo dito balayo. Ad-adda amalidayan kayo. Sapay awan kadwayo mabati ditoy. Sige, sumurtak man nga rod. Katkalpasan ti graduation ni Ayan, mangan tayo itirwar. Ilibre kayo madam. Ada ka di kwarta. Adamot sweldo kada kayo. Ilibre kayo manmat, uray italaang, madam. Yanan, Madam Susana. Agrubuat kayon. Alas 8 amang rugiti program. Iso ang masapol ang masapa tayong agrubuat. Uwan, sige, agsagana kami, anak ko. Dear Mr. Lovely. Kamusta kan, Roxanne? Kastoy, marigata nakpailaang amag na. Saan pa'y anaan-anay ti panagimbag ti may sa asaka, kanti kanawan nga imak. Unay lakit din ti disgrasya. Saan tayo nga amo, no kaano adumtang? Wen nga rod, nagasatak pailaang tanakalasatak. Malidayanak. Tunggal malagip ko day di apan nakadisgrasya mi. Daksang gasat dagiti doa kakadwak anaglugan iti dayja tricycle. Iso ti gasat da, gayam. Saan tayo nga amo? No kaano nga isak lang tayo, ti bulot tayo abiyag. Mababainak pa yan iti asawak. Iso amin ang tiagunay dito'y balay. Nasingpat nga ron ti asawam, gayam. Manmano, ti kaskan ko na. Uray matsika, nasingpat mati asawam. Good provider ko naman. Winang, adamot iti adayo. Katanya ngay nga rod, anos agayam. Sana bale, tatrabaho mati makagapuno apay nga daidya adayo. Anya pa'y nga rod? Kaano man ang ti panagawid na aya? Nabiit pa'y lang ang nagawid. Iso mabayag manan, sakbay nga gawin. Anos lakta, gayam. Nagkapumanan gayam ni Ami dito eh. May manan nakis istorya Imbaglakit din ta daday ta akaaruba analaing ang makikaaruba. Saan ka amaburing dito'y balay? No kasta nga adda iti trabaho. Wen nga rod lakay. Numalpas na dagiti trabaho na iti unag balay da. Umaimatan makis-istorya kanya. Anya ngay mati pag-isistoryaan nyo akanayon. Kumpormi mat Ngam itay. Kat may papankada kayong asawa mi, tinagtungtungan mi. Nako na nasingpat ka. Gaputa si kangarudan amin ti agtrabaho dito'y balay. Kasta? Wen, kat nakunakmat nga oray ti asawa na kat nasingpat mat. Good provider pa'y. Kat? Anya pa'y nga itimbagbaga na may papan kanya. Awan matan. Kunaklakid din no anya ti bagbaga na may papan kanya. Agpakada akon, alas 5 manan. Urayan mat asumang pati asawak Tapno makita na kamat. Ibagbagak ngamin ken kwa na akanayon ka nga umay dito'y balay. Saanan, agluto akpay. Inton mamin santon. Imbagam dayta namnamaak dayta. Ang mga ngamin na makadisturbo ak lang. Siyempre, nabanog ti asawam iti trabaho. Kasapulan na matiagina na. Nagadukat nga ibagbagamon. Mangan ka nga rudan dito'y. Urayon tanila kay ko. Inton maminsan ton. Tani, agpakanak matlaang kadagiti tarakan ko. Apay ang masansan ka matan amarabyan nga agawid, Albert. Kanayon nga minti overtime Pasensya ka na. Awan kayam. Nangan ka ka din?
Saan pa'y? Inururay ka. Ni, apay saan ka pailangan nangan? Adamat inlutok ama si dasakbay apin manawak. Inururay ka. Tagiddantan amangan. Mala, mabait lang nga ron, tagi dasarak. Pasensya ka lakuman kanyak Gaputa marigatan akpailaang aggaraw. Anya ka kadi aya. Maawatak ti ka sa saad mo. Saan ka kadi ang maumuma kanyak, Albert? Roxanne, asawa na. Iso asa anak to ang maumakan ka. Nakaturogan ni Albert. Apay nga tang kastoy matan ti mariknak. Kasla, aga tapak matan iti asawak. Agpaiso nga tanga overtime ti makagapo. No apay akanayon amaladaw nga agawid. Itay nangan kami. Basit lang tikinan na. Kasla, awan ganas nga amangan. Saan nga taan nanganan? Kat ada sa bali akadwana. Ang kakanat mo ti mapampanunot ko. Apay ko mga gata pak iti asawak. Idin to nakasingsingpat kanyak. Pilitat kit di matan ti maturog. Kumusta ka, anak ko? Ayusak lang mga tatang. Nanang, imbagmanta nakapasyar kayo. Ayun takayat may mo't ako mustaan ti kasasaan mo, anak ko. Saan pa'y anan-anay ti panagimbag ko, nanang? Tatang. Kahit kumusta mo ti asawam? Ayos lang, mat. Saan yun naabutan? Napanan iti trabaho na. Baglakit din tasaan mat nga agrek-reklamo ti asawam. Saan nga agrik-reklamo nga agpaiso? Ngam, apay akastoy ti riknak. Nay, apay kaday anak ko. Aga tatapak iti asawak. Ha? Nay, tapay. Ada ka di madmadlaw mau. Kanayon matan amaladaw nga agawid. Ti rason na, kanayon nga da overtime da. Day talaang, ti pangibas-basaram, iti kasta nga atap mo. Oo, nanang. Isaan nga umdas day ta anak ko. Ti makunak, agawaam ti agpaimbag, tapno matulungam mo't ti asawam. Kasta nga agpaisaw, anak ko. Ang mga numasiksikuran ka laang iti kasasaan mo. Isu akom kompormidita ti mapampanunot mo. Sapay lako ma, tasaan nga agpaiso ti atap ko, tatang. Nanang, Saan ka nga agpampanunot iti negatibo maipapan iti asawam? Ay, gayam. Ang mga kayat mo ti agpasyar iti balay. Di agawid tayo pala ang iti balay. jak kayat apanawan ti asawak dito'y ngagmaymay sa nanang. Alang araw no saan mo akayat. Saan da ka napilitain. Ang malwadam kumamot ati salon at mau, anak ko. Saan nga may nakumkumpormidita ti pampanunutem? Mabit lang. Hi, Manang Roxanne. Ha? Nancy? Unay matantikiting ti short na. Sakit naka-sleeveless. Oh, kit-kita anak matlagtan. Itad ko lang daytoy manang. Pangramanan nyo kani Manong Albert. Anya day ta? Sinigang akar ni ti baboy. Amok namin amarigatan ka nga agluto. Isupay mat dayta ama itulong ko kada kayo kani Manong Albert. Ha? Nakababain mat. Ay na, saan ka kading nagbabain manang? Sagpaminsan laang mat nga agpadiguak. Umunag ka pa ya. Ay, saanan? Agdardarasak matlaang. Ibagam tulatan ka ni Manong Albert, ta isubli na day tamalukong iji balay. Amok ngamin amarigatan kayo amagna. Sige. Agyaman na ka. Awan anyaman na, Manang Roxanne. Saan nga ta aninan si ti babae ni Albert?
Apay nga taakas lang napigsa ti atap ko nga da babae ni Albert. Anya nga tatirumbang nga aramidak. Iti kasta, maamuak no adda babae na. Nagrigat matan ti kastoy ang kasasaad ko. Tila mapampanunot ko. Awan pa'y mat ni Ami ita. Tanagbakasyon iti ayan tinaganak na. Awan makaistoryak. Tinasayaat, rumuarak kat magna-magnaak. Ngamnas kan nga aginaya dakla. Ay na. Nagimas matan to impadigo ni Nancy asinigang. Barbaro man anasapa kasi mangpet ita. Uwan ba kahit awan overtime eh. Inayadam nga ron timangan. Pas ka lang mabisbisinan. Naglaing gayam nga gluto ni Nancy. Napintas pa'y. Ay na, nagswerte mo ito pakiasawaan na. Paunay apa na dayaw na ka ni Nancy. Oh, apaya saan ka mo ito na matagtagari? Kas kadi ka ni Nancy ti kayat mo ko mangagbalin nga asawam. No anya ti adda ken ni Nancy, addamat ken ka bakit? Napintas ka. Ken nalaing kamat nga agluto. Iso nalaan, tanabayagan na saan ka nagluto. Pasensya kan Takastoy matanti ka sa saad ko. Adday ta ka manen. Mamin ano aya nga ibagaken ka, amaawatan ka. Si kamanan? Ni, apay, saan mo ka di akayat ang makita ti panagrup-rupak, manang Roxanne? Anya ti masapul mo? Umayak man nun agpadigo, para kada kayo ka ni Manong Albert. Adaman damagak kan ka, Nancy. Katsapay la kuma, ta ibagam ti pudno kanyak. Anya day tamanang, Ada ka di relasyon nyo iti asawak. no kasta, adda atap mo, adda babae ti asawam. Ada, ngam awan ebidensya. Nabayagan ana amwak ka adda babae ti asawam, manang Roxanne. Ah. Aging ka nagdesisyonak nga ibagakon kan katipudno. Gaputa saanan ang maiparbang ter aramidan da. Mahal-ala aklaang iti buwelo no kasano nga ibagakan ka. Madmadlaw mo matgayam nga adda babae ti asawam. Sino ti babae ti asawak? Am-am mom launay, kan gayem mo. Sino kunak? Mabit lang manang, taipakitak kan katiladawan ang naalak. Lumabasak idi iti balay ni Ami. Kat nakitak manipod iti tawada, akain innagak na ti asawam. Adtoy. Patibkaram ko matipakinakam mo manang Roxanne. Makabaso laklakit di, no dadaka sa mapasamak kan ka. Saan na pudno daytoy? Apay ani Ami pay. Apay. Anya ti planom itama nang. Panunotak pay no anya ti kasayatan nga ramidak Nancy. Kat agyamanak ka. Gapu iti panangibagam kanyak ti agpaiso. Anya ti rumbang nga aramidak nanang. Sika ti agdesisyon anak ko. Ngamdo siyakla ang amaysa. Kasaritam ti asawam. Kan kasaritam matlaang ni Ami. Apay anaaramid ni Albert kanyak ti kastoy nanang. May samot day jay agayem mo. At day jay abroad nga agrigrig at ti asawa na. At damot dito'y nga agragragsak. Anya nga tatim ako na ti asawa na. Numaamuan na ti aramidan ni Ami. Katsika, mapakawan mo pa'y ka di ti asawa mo. Nasingpat ka na asik-aso kanyak ni Albert nanang. Kat no agkid daw lakit di iti pamakawan. Kat no agkari asinana ni Ami. Apay kit dinasan ko ang mapakawan. Naramid na lang siguro ti kasjay.
Gaputa kastuyan ti sasaadag. No kasta nga road, kasaritam ni Ame nga adaywan nan ti asawa. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Albert. Nauma ka ka din kanyak. Gapu iti kasasaad ko. Ibagamlaang, no dayjay nga ami ti kayat mo. Tas ipapalubusakan ka. Pakawanan na ko, Roxanne. Amo ka nagbasulak. Katagid kidawak iti pamakawan. Ikarig, sina ako ni Ami. No kayat mo, pumanaw tan dito'y balay. Mapantag na iti ayan ti dadakkel mo. Sigurado ka kaditi na ita nga ibagbagam. Ikarig, Roxanne. Saan kong naulitan da diyang inaramit ko? Agbalbaliw akon. Katsapay lang ko ma, tapakawanan nak. Ikan kay ti maudi agon daway, Albert. Kat nool itampay dayto nga inaramid mo. Agpinasin siya talaangan. Nagpuskol matirupam anya. Anya nga tati aramidan ti asawam. No ibagak akabit na kanila kay ko. Pangahasim, Roxanne. Saan mo ko mga ibagbaga? Ang pagpakaasiag. Sinaakon ti asawam. Pakawanin na ko, ma. Diyak laing pagarup akas na ti klasim a babae. Ti amok, gayam ka. Ngam ulag ka mat gayam. Sorry, Roxanne. Sorry talaga. Agpakpakaasiag. Saan mo ko mga ibagbaga iti asawak? Diyak kaya't asinaanak ti asawak. Matlagayam. Apay nga ron anaaramid mo tinakinaig iti asawak. Pakawanan na ko, ma, Roxanne. Sige. Saan ko nga ibagbaga iti asawam? Ngam sarda nga mo ti asawak. Tano maamwak pa niya itultuloy yo ti relasyon yo. Amumon na niya ti mapasamak. Ikarik, Roxana. Sina ako ni Albert. Kat ulitak man hanti akid daw iti pamakawan. Tatang, no mabalin, dito'y kami ko mabalayo nga agnaad ka ni Albert. Tapno maliklikan na dayjay nga ami. Kan, jak kayatan amakita ti panagrup-rupa dayjay a babae. Ala, dito'y kayo nga ron nga agnaad. Tada kami mat kaninanang mo ti agnaad ijay balayaw. Tapno mabantayan may matlaan dayjay nga amay. Sige, tatang. Mayat day ta na panunot yo. Tapno saan amabakante dya balay mi. Saan nga kamkamali dayjay nga amay? Tat talagang ipulong ko iti asawa na. Tatang, awan ko mati sa bali amakamo iti daytoy. Tanakababain. Datayo latan ko mati makaamo. Nasingpat kakit di anak ko. Tasaan mo nga impulong ni ame iti asawa na. Jakmat kayat ngagsina da iti asawa na, tatang. Nagkarimat asardangan nan ti asawak. Ala, respect wag, day ta desisyon mo, anak ko.